Iffaċċjat mill-mistoqsijiet dwar jekk Konrad Mizzi u Keith Schembri għandhom xi riżenjaw wara l-aħħar dettalji żvelati dwar il-kumpanija 17 Black, il-Ministru Chris Cardona nfexx f'attakk fuq il-ġurnalisti tal-medja indipendenti. Of course it is going on. There is an inquiry. As you know, there is. Jacob, you have lied on me. You have lied on the Prime Minister. You never addressed the lies that you have. We can sit down for an interview if you want. Whenever you want. I don't have any problem. I do not. No, you have never asked me for an interview. You have never asked me for an interview, Jacob. Dan wara li issa sar magħruf li l-kumpaniji offshore tal-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri kienu klijenti potenzjali ta' 17 Black b'allegazzjonijiet serji li kellhom jidħlu kickbacks mill-proġett tal-Power Station. Dan skont emails li ġew żvelati ftit tax-xhur ilu. Ironikament l-attakk tal-Ministru Cardona fuq il-ġurnalisti sar ftit tal-ħin biswara li l-kap tal-komunikazzjoni tal-istess Ministru Cardona instemettejt lill-ġurnalist biex ikun ġentili. Yes. Quddiem il-mistoqsijiet tat-Times, Cardona għamel bħal sħabu fil-kabinett ta' Joseph Muscat illi nħbew wara l-inkjesta waqt li sabuha diffiċli jiddefendu lil Mizzi u Schembri. Do you think Keith Schembri and Konrad Mizzi should resign? I think that I have pronounced myself in Parliament very clearly on this issue, and so I have no further comments. No, you don't think they should resign? I shouldn't give a verdict. I mean, why should I give a verdict? Anke l-attakki tad-deputati laburisti fuq il-medja indipendenti saru elementi sintomatiċi, tant li fl-aħħar jiem kienu mċanfra wara li sar magħruf li l-Ministru Konrad Mizzi qed jażel li liema midja jistieden għall-attivitajiet tiegħu. U minkejja li ġie mċanfar anke mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, il-Ministru Mizzi kompla jippersisti b'din l-attitudni anke għaliex huwa ċar li huwa appoġġjat mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Dan kien konfermat f'risposti għal mistoqsijiet tat-Times lil Kastilja. B'kellim tal-Gvern jiddikjara li l-Ministeri għandhom id-dritt li jiddeċiedu li ma' attivitajiet jiċirqilhom rapportaġġ sħiħ tal-medja u li ma mhumiex meqjusa daqstant importanti.